Toprangsi nili Dwarbaguri APHLC IT sel ahin pen kadukave kar bianglong ke thekiding lapen hamphanga song doan to matame ningaklong pen kardom pilo kardom. Kopia posi pini nili Facebook lapen YouTube athengno ke wangra lam kening jima bulutang te ke damtangani sorini ra ingkora pho pai pai ni phai ingkora troxiani ladak harakhat samogoria long Bengali tum an ing de ingkora troxi ke chokarni alang tum ke talon pon amai dolo rasela bangso amai along or asam along Bengali akhai a committee along inut a president Dipokda pu amunit ladak ili tum kar bianglong autonomous council ke chari abang phuake hai turiram rong hangaphan social media pen therlo labang so puthak social media long ili tuma phan paklang pono la pen ili theklong lo la pen kadu bera theklong lo la so puthak alam si nilipini ningji ji pulo la si labang so social media long ke pachini da puthak alam nalitum lang paprang tha ar lelitum chethana ma আজি কাৰ্বি আংলং যেটো গঠন কৰা হৈছিল কাৰ্বি আংলং কাউন্সিল গঠন কৰাৰ যদি আপোনালোকে যদি প্ৰস্তাৱনাবোৰ চায় সেই সংবিধানবোৰ চাই চাব যে ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছিল আৰু মানে অবিভক্ত নগাঁও জিলা গোলাঘাট জিলা মেঘালয়ৰ মাটি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কাৰ্বি আংলংটো গঠন কৰা হৈছিল তেতিয়া এক উদ্দেশ্য নাছিল যে বিশেষ এটা জনগোষ্ঠীৰে ইয়াত অধিকাৰ থাকিব কিন্তু আজি কিহৰ ভিত্তিত ইয়াত লিষ্ট পাট্টাৰ নামত মানুহবিলাকক ভয় শংকা সোমাই দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ আচৰিত পাইছো ইয়াৰ চিএম জনে ক'লে যে কি যে এইটো বোলে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈছে আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় আগতো তেনেকুৱা হৈছে যদি আপোনাৰ প্ৰিণ্টিং যদি মিষ্টেক হৈছে কোনে কৰিছে মিষ্টেকটো এই মিষ্টেকৰ কাৰণে ইয়াত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে চবৰ মাজত এটা ভয় শংকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে আহি আজি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে এই পৰিৱেশটো কোন ব্যক্তিৰ কাৰণে হৈছে যি ব্যক্তিয়ে এই মিষ্টেক কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কাউন্সিলে কিবা আইনী ব্যৱস্থা লৈছে নেকি যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি কম যে এয়া চিএমৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে কামখিনি হৈছে গতিকে তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া আপুনি নাভাবিব যে আপুনি যি ধৰণে মৈমতালি কৰি থাকিলে ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আপোনাক মানি ল'ব আৰু অকল কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় আজি অসমৰ বিভিন্ন কাউন্সিলবিলাক তেওঁ চাওক আজি বড়োলেণ্ডত গৈ চাওক বড়োলেণ্ডত যদি বিটিআৰত যদি আজি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ৰাজনৈতিক মৰ্যাদা ভূমিৰ মৰ্যাদা সকলোখিনি পাব পাৰে মানুহ হিচাপে যদি তাত থাকিব পাৰে আৰু আমি পাহৰি গ'লে নহ'ব যে আমি এই অসমৰ বাসিন্দা যি অসমত ভূপেন হাজৰিকাই কৈ গৈছে যে মানুহ মানুহৰ বাবে গতিকে এই অসমৰ আমি মানুহ হৈ যদি আমি আৰু এটা জাতি জনগোষ্ঠী বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰোঁ আজি কাৰ্বি আংলঙত কি চলি আছে ট্ৰেড লাইচেন্স আপোনাৰ বিচৰাৰ নামত মানুহৰ ঘৰত কাগজ বিচৰাৰ নামত কিছুমান সংগঠনে মুকলিকৈ কৈ তেওঁলোকক ধমকি দি আছে টকা উঠাই আছে আমি প্ৰশাসনক কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো এইবিলাকৰ ওপৰত নজৰ দিয়ক কাৰ্বি আংলঙৰ এই সংগঠনবোৰক ভাবিব নালাগে যে ইয়াত বাঙালীসকলৰ অভিভাৱক নাই বুলি ইয়াত আদিবাসী বড়ো বা অসমীয়া বা যিসকল জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক নাই বুলি তেওঁলোকে যাতে নাভাবে যে ইয়াত আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব আৰু আমি চুপচাপ বহি থাকিম এইটো যদি ভাবে কাৰ্বি আংলঙৰ সংগঠন বুলি তেতিয়া ভুল তেওঁলোকে এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে আমি সদায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব বিচাৰো কাৰ্বি আমাৰ কাৰণে পৰ নহয় ইয়াত থকা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰ নহয় যদি স্পেচিয়েলি কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ কালচাৰেল ইকনমিক এডুকেশ্যন পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যদি কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলে কিবা স্কিম হাতত লয় আমি বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনে সহায় কৰিম তেওঁলোক ৱেলকাম জনাম আমিও বিচাৰো কাৰ্বি জনগোষ্ঠী কাৰ্বি ভাইসকল আমাৰ সমাজত তেওঁলোকৰ উন্নয়ন হওক কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে মোৰ উন্নয়ন হ'ব বেলেগ এজনৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰি এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সমাজৰ মানুহৰ মাজত যিটো ভয় বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হৈছে আমাক বাধ্য নকৰাব যে আমি প্ৰতিবাদ কৰিব ইয়াত যদি হয় তেতিয়া কিন্তু আমি উজাই জিলা নগাঁও জিলা বা অসমৰ আন আন যিবোৰ আমাৰ সংগঠন আছে আমি কিন্তু চুপচাপ বহি নাথাকো তাৰ সঠিক প্ৰতিৰোধ আমি গঢ়ি তোলাৰ আমাৰ ক্ষমতা আছে আৰু যিহেতু 2026ত নিৰ্বাচন আছে অসমৰ বাঙালী জনগোষ্ঠীৰ এই ক্ষমতা আছে যে কোন দলক দিছপুৰত বহাব কোন দলত দিছপুৰৰ পৰা নমাব এই জনসংখ্যাটো কিন্তু আমাৰ লগত আছে আৰু কাৰ্বি আংলঙতো আজি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বড়ো আদিবাসী হিন্দীভাষী সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি ক্ষোভত আছে ভয় শংকাত আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভয় শংকা থাকে তেতিয়া তুলিৰাম নেক্সট কেনেকৈ চিএম থাকিব এই দল কেনেকৈ নেক্সটত ইয়াত বহিব গতিকে আপুনি যদি ৰজাৰ সিংহাসনত বহিছে মনোবলটো ৰজা ৰাখিব লাগিব ৰাজধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব আপোনাৰ ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আপোনাৰ মানুহ হ'ব লাগিব আপুনি নিজৰ মানুহ হিচাপে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব আজি হাওৰাঘাট সমষ্টি চাওক দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যত চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে কোটি কোটি টকা কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলত দি আছে আজি ইয়াত বাঙালী অঞ্চলবোৰ ৰাস্তা ঘাটবোৰ চাওক কেনেকুৱা পিছ পৰি আছে অঞ্চলবোৰ আজি ইয়াৰ পৰা যদি এটা পেচেণ্ট
যদি আজি লৈ যাব লগা হয় কোনোবা এটা মানে চহৰত যদি লৈ যাব লগা হয় সেইটো বাটতে সি ঢুকাই যাব, ই এক্সপাৰ্ট হৈ যাব বাটত যি ৰাস্তা ঘাটবোৰ আছে। ইয়াৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিভাৱে আমি শিক্ষাৰ ফালে লৈ যাব পাৰো এইবোৰৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। মই ভাবো যে বাঙালী জাতিটো ইয়াত ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে। কাৰ্বি আলং কাউন্সিল মানেই কাৰ্বি নহয়, ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাউন্সিল। আৰু তুলিৰাম ৰহাং কাৰ্বি মানুহ কাৰণে অকল কাৰ্বি আলঙৰ কাউন্সিল মানে CM মানে কাৰ্বি মানুহৰ CM নহয়, কাৰ্বি আলঙত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ CM। এই চিন্তাটো যদি তেওঁ মগজুত নাহে অহাবাৰ তুলিৰাম নহয় ইয়াত আৰু CM হ'ব নোৱাৰে, এইটো খাটাং আমি কৈ দিলো। তাৰ লাবাংশ বেংগালী দীপক দা পুৱামুনিত কানিংজা টেং পুলংতে ili tum karbiang long kadu kawi hampang asong doan apen kes e asong doan lapen karbi anglong arat atum an kopisi pudunang po lapen ili tum labangso amuni dapan kopiang deng si enang po lapen ili tum alang lipan chisong dun tekteloma lapen karbiang long kecaria bang aki hai tuliram rong hang thangna talang lipan chithak dun hai hiloma lapen KSA hampang asong do an tame alang lipan thangna talang boy hai hiloma lapen tim karbiang long BJP ke dotum an sitame labangso puthak char julun poma matenang tum phereduk ma lapen ladak BJP spokesperson lai chaning leng atum labangso puthak lamwoi hai heloma lapen jem hansi atum laso puthak alam ningji hai heloma lamwoi hai heloma ing samri je maili tum karbia khai ka du kawe social organization atum an hampang asong lapen KSA atum an labang so muni phan lang prongji malapuson ilitum karbiang long aphan lang kopsi ilitum aphan ekether lapen ilitum aphan ilang plot pen lam kaningji na so puthak si pini nilidak EPSLC IT cell nilijiten phang choi hin pen kaduk awe karbiang long hampang asong ke doa lapen social organization atum an lapen kit heke ding atum an kaduk itu mapan ki puji rapalo charjulun poma chisong hai heloma lapen lamboy hai heloma lapen labang so muni rapan kangsai ponja phan angding en hai heloma pini tim karbiang long atum lapen CM tuliram rong ha nang lipi lo ka thak po ili tumapan ilang plot si nang ther hai det pini karbiang long ke chari tuliram rong hang halo karbiang long ke karbiari cho pulo tanti karbiari cho pu sadak ta pulo karbiari cho phan neli tumapan ither hai det pulong te nang lila pen li phala pen ka do ka vetum phan kopi lo li alang li tumi tumapan eke pheria thai do pini tuliram rong hang alang li rat aja kong dolo politiker aja kong dolo rat niti aja kong na dolo sita alang phan kopi pose la bangso bengali tung ke pheri re det lo dipok da ningji lo la bangso bengali amunit karbiang lo tunumas council ke chari tuliram rong hang aphan ke nitum palukrak ta un la pen apa sun thutuk ta un aja kong do puse alang tum ke ningje dak lo tangte kopi sidolang ante alang tum ana ja kong kilong kopia polo pini tum karbiang long sik sedur area long lapuson ang tan men ke wang tum la pen behari bengali tum lapu an ri tum aphan ke cherai haidat ke ini tum karbiak anglong district council ikim pilok pensame ba ke dokok pensame tum kopi lonte tum ninga chethia thai do la pen karbiak khai reng dun po malada non pen baning je alo je palukrak ta thek nitum palukrai ta nitum jakong do lapan pasun tu kita jakong do kopi pon ma pulong te alang nitum ke
dak kar biang lo autonomous council kala tum chepem phu data un po lam pu thak lo ako la ke chepem phu wek po lage kai ki tai ri tuma sar jai ka thar than lo je kar bia tum le ki hai kali bong hosna ras bengali tum si ki hai pu alang li ke dam tang setamening je lo la pen kai ki taning je vero pini bjp ke hai pu ningarong ga chipi kar bia tum penangana kar bia tum hor ok ki chu ningarong ga chipi pini ri tuma phan labang so ki hai ke karbi tum le ke hai kale det bang khe si ke hai posi pini ili tum district council long ke chari autonomous council ke chari cm turera ha phanta palu krak tani tum un la pen pasun tuk tani tum jakong do pu alang tum ningje una jakong ke kopya porlo matha tha kopya porlo alang le tum si ke pat he ke pa bi ta alang tum si pa bi po pu alam alang tum ana jakong long lo tang de pini kar biang long ka du ka ve tum la puson ka ningji una jakong duma la tum pini ta pavida ta thek pini mat pa dokok ta thek la pona jakong salang tum ke do ke pipolo malake kar bia tum le ke hai kale det kar bi tum e ke rem pini aphr se song jai ke 18 phan ke rem det pusi kar bi yan chi ring lo tang de ka do ka ve ta nona ba ke rem sai se lo nona ba ke APSRT तुमले इलेक्शन के रेम दत करे लो के कार बी तुम से के रेम लो जमा था पमी पमी न का दो का वेला बीजेपी लों के दो आकार बे तुम आंस तमे मठानो चठेक लों लोबो पिनी जाय कथा रेम दत जाय कथा रा सोंग तो आने के रेम पार्टी पु काय की तमे के हिरिंग काय की तमे कापिन रेम नॉन हेम्प्रे के हंग सोंग APSRT से सोंग फंता जा कोंगे पा बुबदुन claim sop thanta claim sop tha pini BJP tum ke hai lo puka chehok kopilo non ke pini kar biang lo autonomous council ke chari chief executive member alang le rada ja kongdolo alang li det ke pangri je ja kongdolo det ke hang ya ja kongdolo rat dolo rat ke do muni da phan kopi posi bengali tum da kar biang long long ke do bengali tum ko pe posi tuliram rong hanga phan ki ther hai de lo lahan lo ke dam tang sar jai ka thar ke pulo je kar bia tum ke rem et lo non ki hai ke bengali bong hosna rs tum si ki hai lo pu non la bang so sarkar BJP tum ke hai pa na posi pini kar biang long ara tum phan lang plotsi rat alo ja aja kong ke do tang amuni da phan rat ke pahai tanga munit rat ajak tong ke do munit apanta phere re pin pen se lam ning jelo ni tum kar biang long ke long le phelang nang long du nang ji pola na tum ke demand kru do na bang ke la penala le tum ke la da kar biang long ke la ke akhai tin da dolong nang ji pusala tum ke ning je dak lo la peni tum bengali tum akhai ke kivir det kali po an se ala tum ke ning je tang lo la peni tum kiluwa akhai kali pusala tum ning je tang lo lasi tuliram rong hang nang chema tha pamenon tuliram rong ha phan ke palu krak ji la pen ke pasun tu ya jakong ni tum do pusi alang tum ke che than dak lo tang te la pulipu te matha tha pini kar biang long autonomous council ke charia bang kar bia tum chari long lo poke ninge thya vi pen lo moke wang jilang jong sila bang so BJP kar biang long pen regional party che pahai hi pulong te regional party che pawang vili pote che pang tang te ning si do de polong te karbi yan yong si chivung re che sanaret a party asong che thagaret selamaret pinchong ret polote ke wang jilang ani abang ke non la tun ning je alo pining 2005 ke dam tang pai pai taring kor proxy ke bang ning je alo je karbiang long ke da karbi tum dale ke dunang ji kali di tum bengali bihari tum seta meni tum ke dolong nang ji arai do nang ji pu bang chi pu alo pata pen senglok long nang ji long le phelang dolong nang ji pu bang nang je alo tuliram rong hanga phan ni tum pini ta pasun tuk ta thek la pen pini mat palu krak ta thek pulo tang te tuliram rong hang matha tha ke pasun tuk lang le ni hang he ke palu krak je phasan ning ha posi kar bia khe phan nang li ching hon he pin pen la tum alam la tum long li phelang nang ke hang la tum jakat nang ke che hang dimna che hang
la tong nang li kroi puma pini alang li nang li phan nang ke ther tim kar benglong tum ana pana BJP ledar council ke charia tum aphan pini nang lang plot sinang phere repin pen rat aja kong ke dotang atum rat ke dotang tum aphan nang phere repin si nang li tum aphan nang jong clock pen nang li tum aphan nang ke ther tang te na tum pilo ka che thagi ni labang so chatai pen nang pulang lai chaning lang spokesperson BJP spokesperson nang li lam voi hai ji mala so amuni da phan pini jam hanse tum lam voi hai ji ma pini BJP long ke do kes e tum kai ki EPSRC aphan ke upus vera tum nang tum lam voi hai ji ma chi song hai ji mala phan nang tum chi song hai hi pini EPSRC leader tum ning je vero pini sarjai ka thaning je vero je tuliram rong hang tim kar biang long tum ke kar bia khe aphan che phere thek thek la pen ching hon thek thek ke che ke be tum aphan si ka phere ke che ke be tum aphan si kang hon ke che ke be tum ja kong si ke en ke be ke che tum ja kong si ka che pen deng la han lo long li phelang pen cheng lok a hoi adui pen cheng lok 30 department na long ke do sa kuria boreng war sai pen cheng lok la pen akaprek a development man cheng lok pini ke che ke be tum cho etsi pini kar bia khai tum ke kai ta ke tangre lo pini kar biang long tum sakuri ke klema tum pinanta thireng jeng pini thang ta we kopya polo ma pongte atumi dik ladak pai ni phain kor siar ni bangke chini dak lo je tuleram rong hang aphan ke ni tum si ke pathe la pe ni tum si pa biji pu alang li tum ke ning je hai dia lo kopya polo alang tum long se jakong do ko la tum ning che thek long alang tum chi pulo ni tum ke kiluvok akhai kali la pe ni tum ke kang samri ji kali la pe ni tum ke dojoi ji kali alang li jong si long li nang pipe long li pata nang pipe la pen dak kar biang long pen dim klong nang chap chi pulu tang te ni tum la turam long hanga phan ke no na mat pa sun tuk ji aja kong ta do pusela tum ke ning je dak lo tang te la pon si ning je dak pulong te ning je hai diat pulong te pini kar biara aja kong aphan chi ki kelo bangke pini kar bia khai aphan thang nata ka phere da ma velo kopi pod ma pulong te la so BJP sarkar ala tum ke kar bia la bangso non ke do bom BJP sarkar ke lage kar bia tum aphan kali englong a so aphan le kang hon kali la si pini ka do ka ve kar bi ham phang asong do ana tum aphan la pen social organization tum an la pen ke theke ding ke theke re tum an matha non ningje non nangbar non punon cheda non chisong non ile bangso jata lo pet ke puji ke la bangso munit la bangso song aphan pini dakar biang long along kiche ke be nanga chi bui hu pena pot pini tuma phan nang dong thip tang lo pini tuma keng pagarum du tang lo tang te la phan kopi lo li tum ang deng en po ke du clip nang jima duklip nang jima chisong nang neloma chedan nang neloma lesitum ka chedan ji ke political pe situm chedan nang ji lasilitum congress leva hon BJP non do bom lo setame ilitum akhe phan karbya khe phan inglong aso khai ana phan kiri tum phan eke pavir ji asong pe na po situm kar biang long pen ke plung nang po non ke wang ji election hor bang ke karbera ka duka veke theke dinga tum phasta me chuning ri lo social organization atum ar phara chuning ri lo khai ham pha song ar phara chuning ri lo non ke wang ji MLA election pen bangke pini BJP la pen congress tum phan ke ili tum India democracy arora teng pen ili tum ron chip dan dudra ili tum labang so sarkar BJP sarkar pen congress sarkar aphat ili tum la dakar biang long pen pavit diak nang po ili tum council ke li da hut ili tum
ahok pet ning si pen labang so sarkar phan plung jui nang po kali liputi litum ke nona sona taxi nang chi song bom po nang chi song haidat po ilitum jong si regener party jong si litum Karbi Anglong ke chepa du thek the pulong te la pen Karbi Anglong ke regener party jong si ilitum chepin chong chi pulong te ituma khai vil tanglo sajai ka thar kai da than lo ke la pen litum APSLC tum ki kai ta ning je kong lo akar Karbi Anglong la puduji a council da la puduji hemprek ta longji setame Karbi akhai ke bangaban si donang po Tripura so thak bangaban se donang po labang so a district council nang ke PK mo council chari dunong le non ta banning ji aloke la penili tum labang so Karbi Anglong along le phelang bang cherai lap alo plangte hemprek along po lake kiche ke be tuma hemprek lo lake litum Karbi Anglong hemprek ali lake kiche ke BRS bonghosna tuma hemprek lo hala suge long joy ke po pima Karbi Anglong along tin along le along tin school along tin 30 department along lapen 30 department long third grade program asa kripen chenglok lapen ladak kaduk ka vila dak Karbi Anglong long le phelang lang roi lang jeng rat det nang chipahem phulong lapulong te latum hemprek wan po hala bang so hemprek ke Karbi Anglong le hem at akhai tum le hemprek ke long kali lake kiche ke be tum bihari tum si hemprek long ji bangla so phana ke mang si li tum phan akaprek asong pe li tum phan ipin chong lo lasi Karbi ara tum ka do ka veta matha honon nili chuning ri lo la sote improte Karbi Anglong ke li tum ke thang nat ta velo kereng dunja phan thang nat aja kong ta velo lasi Karbi akhai asong chiplak ara renoi asong chithara renoi EPHLC asong phan ke pavil dunja phan ge mon e renoi tuleram rong hangta tim Karbi Anglong thumta lasini labangso aja tai long pen jasmet kadugo we social organization la pen hamphang asong adotuman la pen kit theki ding Texer IAS officer atumda dolo DC atumda dolo lapen Texer atum intelligence ke do hamphang asong case e hamphang asong anta dolo lasila bangso acha tailong pedi jasemer ka chunire bangke ke dam tangarni la bengali atum Indian ko troxy la bangso ki chok hut alang atum ke talon hut inut dipok dah pu abunit kaning je Pini Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member ake hai tuleram rong hanga phananta nitum pasun tukji nitum jakongdo lapen kepa luktak ji jakongdo puan jongsi pini Karbi Anglong long rat aja kong kelong tang abang phanta la po ajong sa ala tum ke ot thip un pulong te ko pisiri tum che thana thai dolang ma lapen kon nat siri tum ke jakong kelong athai dolang ma la sote impulong te ilitum Karbi akhai tum ke ko son pensili tum mithang along rialong kereng poma la an jong si ding ji det chepaklang hai det pulong te pini litum matha paminon pini voreng kelong tangatum antame nangli tuma phan mo bengali la pen bihari tum si nangli tuma sa kurikinang cho etji che matha pamitu pini council ke charia tum an mo vi ke la bengali bihari tum si la bangso autonomous council ke CMEM MPMLA nang choji Karbi tum ke mothotte ban si dudunai lake ahok alam lake pini 2025 ke dam tangani pai ni phai kor troxian dike nang pleng at lo pule iri tum ke matha dam nang po la bangso council ke mo Karbi tum long che pehem phudun long le Tripura sonji la pen 30 department long ke do asa korea tum an mo nang le tum claim long le nale tum asa kuri an nang thiaji jong si BJP a phanjong se na tum jakong pi bom lang pulong te
jong si congress tum phan jong si jakong pidun bom pulong te jong si nang tum pini jong si regional party methang chisalam le lapen methang jakong chapado de pulong te non asong thak jong si asong si thak bom pulong te itum kar bia khai ki viro matha pamino lokachari asong tumta lapen social organization tum anse tame pini bangke cheke bia tum nang hai tanglo jeka thar kai taning ji la sabang so kening ji lam nonang chikok bom kar bia tum le ki hai kali sarjai ka thar kaning ji kala phalo je kedam tang election ke rem on hot pini BJP long ke do kar bia tum lun ke kan cheng pong si pen APSR se asong phan chipahai thekhadat bu ke hiring pini antala bang solam judun e la so kapin rem pini anta judun e along tina mai long taning ji je ai ka tharat atuma party ke thamta pulok se lam kaning ji chipahai thekthi pusi kaning ji lan chipahai thekthi te a party mata chipa duri noi pusi nang kaning ji tangte je ai ka thar answer pidun lo je media long ke dam tang tame kar biatum le ke hai kali RLS bong hosena tumsi lake ke hai lake khai so tum phan jakong ke paviji latum asarkar pusi lake BJP long ke Bihar sena bong hosena RSS atum lake khai aphan khai so phan nang pavir det pu alang lining jet dak lo pini lo bang so kaning jalam pini nang chikok pik khangyang lo pini pata sita nang hang tang lo longli nang hang tang lo din klong nang hang tang lo kar biang long chief executive member aki hai tuliram rong hanga phanta palukra gi ni tum jakong do ke pasun tuk je phan tum jakong do pu aning ji alum matha paminoi